Ya ngicathi soon nje sesiyoshisa impela. So ya amabhuku ami lawa aka grade 11. So lesi certificate sami sekugijima ngasithola 2021 ngedi-4 September ne-report yami yaba khona nje ku-fail impela. I-report yaka grade 9C yabe ngisafunda grade 9, i-report yaka grade 10 le. So lawa lamanye amabhuku, so lokunye ya ngiko nje la ngikutholile empeleni lo Nkosi yami. So lawa amabhuku aka grade 11 wonke faka mlilo nje, shisa imfundo kaSathane ya. Yabusa ligama Innocent Nkosi, Vuyo Innocent Nkosi. Sidalula umsebenzi waSathane ngaphandle wonke, siyawuveta ubala, sibonga yona sambulo lesiphumile kulesikhathi samanje. Incwadi sitayifunza Efesu chapter 5 verse 11, ningahlanganyeli emsebenzini yebumnyama lede dithelo kunaloko niboyeneka ebaleni. So ngiko nje lesikwendako manje ngempela. Sifunze na Jakobe chapter 1 verse 22 lithi, nibe bendi belivi, ningabi balaleli kuphela nje nitikhohlisa. Ngobe nangabe umuntu angumlaleli nje angesiye umendi welivi, lowo muntu ufanana nemuntu lobuka buso bakhe esibukweni. So into lesiyendako manje sidalula wonke umsebenzi waSathane ngephandle, siyashisa konke. So imfundiso yaSathane sibeka ngaphandle nje impela. I was doing grade 11 etikhuni. So ngenxa yesambulo lesiphumile ukuthi lo msebenzi lesisebenzelako le umsebenzi waSathane nje impela. So siyashisa nje konke, azidlali konke nje sikuvetela ubala, siyakhipha nje impela. Bengenza i-accounting ka grade 11. So sikhathi kahle kahle sesifikile ukuthi yonke into iphumele ubala ngaphandle, asendiswa, kepha sendiswa ngumoya lengcwele. Asendiswa bani? So sendiswa ngumoya lengcwele kuko konke nje lesikwendayo empeleni. Manina lo ngathi awafuni kuvutha nje impela. So lana lafayilini lana ngine certificate tami letikhona, ngine-certificate lesikhona benze sekugijima. So lokunye nje kwasala emuva empeleni. Certificate sami sekugijima sasembombela. So bengigijima nje i-cross country ya. So talent lami lekugijima. So yonke into nje seshayidalula ngaphandle, shayikhipha nema report nje anako konke nje impela. So le yaka grade 10 ka 10C se nalena yaka 9C sikhipha nje konke, siyakudalula ngaphandle umsebenzi waSathane, siyashisa nje impela. Siyashisa nje konke siyashisa, sidalula konke ngaphandle ngoba isikhathi sesifikile ukuthi wonke umuntu alazi iqiniso. Umuntu sekubese kudecide yena ukuthi uyafuna ukukhululeka noma akafuni ukukhululeka empeleni. Kepha thina sesinglabakhululekile, sesilabakhululekile impela ngoba sibafundi baJesu impela. Ngoba uyasho ukuthi na Mateyu 28 verse 19 uthi hambani tive tonke nende bantu babe bafundi bami, nibafundise kugcina konke. Abakasho ukuthi siyofunza imfundiso yaseveni. So konke nje sikudalula ngaphandle, siyakhipha, sikhiphela ubala ngoba isikhathi sonke, isikhathi senkosi sesifikile futhi sengiso lesi. So nje siyakudalula nje impela, siyakhipha ubala. Abantu abaningi elivangela abalifuni, but iqiniso lithi lona leliqiniso ene likhanya futhi. So sekuya ngawe wena lo mamele ukuthi sithini isinqumo sakho kulenzaba, ngoba nje thina sibancane singaka sishisa nje konke, siyaphuma nje kwel system, siyosebenzela inkosi permanent, sohlala kuyo emfundisweni yayo ngaso sonke isikhathi. Ngingakhathaleki ukuthi indawucokana noma inhlawudlana, kepha kholwani ngiyo, ngikholwe naNkulunkulu. So nguye futhi indlela neqiniso nekhanya, ngaphandle kwakhe ayikho lenye indlela, ngaphandle nje kweyaSathane kuphela. So yeah, sabe sesingasalivala lo